orang banyak. Ibadallah rijalallah agishuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asa nahba bi fadlillah wa ya qataba ya anzab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw wansuru lillah sa'alnakum wali zulfar zawnakum wa fi amri qasadnakum fashuddu azmakum lillah ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa tati bisyarati wa yasafu waqtuna lillah bika sufil huzbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda zana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullahi maulana ala man bil huda zana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah salatullahi maulana ala man bil huda zana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah sadaya maqsad sim abdi nuayana ridho gusti mugi hasilkan ka abdi ku agungna kangjeng nabi sadaya maqsad sim abdi nu
abdi ku agungna Kangjeng Nabi sadaya maksad sim abdi nu ayana ridho Gusti mugi hasilkeun ka abdi ku agungna Kangjeng Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.